ngamandla basithole sisuka la sesofika eKhenani noma sesisuka eKhenani sasofika la ekhaya futhi ngibonge-ke nemvulo besiphilisa ngayo endleleni sambe ngendlela ukuthi engabe sizwanga ukuthi sambile azange siphumule weswele ukuphumula yishilo nje Tuwabhubela ngendlela engiphatheke ngayo mina namhlanje awukho nje ocabangayo ngicabanga ukuthi yobheka ukuthi kulala kancane yazi yolalelani ngezinto obaba bukhulu umkhululanga umkunyazi baba kuthi baba khona ngoba ngeke bafike bangiphe inhlanhla ngibhekile kufanele ngolala ngifuna inkandla ave ngifisela-ke nani nonke eManazaretha ukuthi ngathi lo msebenzi enibenzele wona banganikhumbula Phela yini ngiyafisa ukuthi lo nyaka nje uqalile kube unyaka wokuphumelela kuManazaretha yasePhilweni Ese nje uNkulunkulu labo uNkulunkulu kade khoma ngapha. Baqeda ukuba. Konke bechitha kwegazi ngenamsebenzi. Abantu bayokubulalana. Yonke indawo nje. Abantu bahloniphani. Ngicela ke ukuthi konke okuhle nikufisayo nenithandayo oshembele mokelisi Simbusisi Simbusisi Simbusisi